that they don't have the required permission. The certificate of survey which was required for a boat to sail, for a vessel to sail, this vessel does not have. And till that permission is obtained, the vessel will not be able to sail. Now let us presume that they get the technical clearance, okay? But they will try to enter the river Mangavi. So here it is the responsibility of the government not to allow new boats to come in to run the casino, because that will be the 7th casino license which will have to be issued, and there is an interim order in the High Court that no casino licenses can be issued. So the government has to take a firm stand and not allow the casino vessel to come in. Secondly, the government also has to take a clear stand that when they give a license for a vessel, it is a vessel of that size. If there is any modification or a new vessel which is coming in, fresh licenses have to be taken. You cannot have a replacement vessel for the same license. And this is a policy decision, and the government has to make its policy very clear. लास्टली म्हळ्यार फाटले 8 दीस तुमी पळयता इनफ इज इनफ आनी तांचे पेटिशनरांनी हायकोर्टान एक PIL घातिल्लें आनी ताच्या खातीर हायकोर्टान पयर एक बरी ऑर्डर दिली रिस्ट्रेनिंग द न्यू वेसल फ्रॉम एंटरिंग द मांडोवी रिवर. सो पयलीं म्हळ्यार आमी ऑनरेबल हायकोर्टाचे आभार मानता की कित्याक खरेंच म्हळ्यार कोर्टान वचूंक नाशिल्लें जाल्यार म्हाका दिसता आज ही बोट आमच्या दोळ्या समोर हांगा मांडोवीन बशिल्ली आसतली. सो आर थँक्स टू द ऑनरेबल हायकोर्ट आनी बीग थँक्स टू इनफ इज इनफ मुवमेंट ज्यांनी बऱ्या तरेन ही केस फुडें दवरली हायकोर्टा समोर आनी तांकां कन्विन्स केलें की जे डेल्टीन कंपनी आनी BJPचो गव्हर्मेंट आसा दे आर रॉंग एंड दे आर डुईंग दीस इलिगली. आतां लास्ट वीक जेन्ना हियरिंगां जाली तुमी पळयलें की डेल्टीन आनी सरकार दे वर इन अ हरी. दे वॉन्टेड टू गेट द बोट सेट इट अप एंड स्टार्ट द कॅसिनो ऑपरेशन्स. त्या डायरेक्शनांच्यान ते कोर्टा कडेन उलोवपाक लागले आनी ते म्हणूंक लागले की फक्त लायसन्स हॅज टू बी एडजस्टेड. पयलीं जाल्लें आसा त्याच लायसन्साचेर नवी बोट हाडपाक एलावड आसा. सो सरकार हायकोर्टान म्हटलें दॅट इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल. यू कॅनॉट गेट अ 2000 सीटर बोट ऑन द लायसन्स ऑफ अ 70 सीटर बोट डायरेक्टली तांणी सांगलें. आनी मागीर ते म्हणूंक लागले बरें बरें आमी कॅसिनो हाडना फक्त वेसल आमकां हाडपाक दी कित्याक आग्वादाचो जो एंट्री आसता दॅट क्लोजीस ऑफिशियली ऑन May 21 काय 22 केन्ना तरी. ताच्या मागीर पावस येता आनी मागीर इट बिकम्स टू रफ टू नॅविगेट फॉर बीग शिप्स. सो सप्टेंबर पर्यंत रावचें पडटा. सो ते म्हणूंक लागले आमकां फक्त ती वेसल हाडूनी कॅसिनोचें लायसन्स आमी घेना म्हणून. सो असली फकाणां करपाक लागले. सो इन दॅट केस हायकोर्ट आस्क्ड द गव्हर्मेंट की तुमचें कितें स्टँड. आर यू ब्रिंगींग दीस एज अ कॅसिनो ऑर जस्ट अ वेसल. सो अगेन द हायकोर्ट put the brakes on the wrong intentions of the government and the casinos. मागीर सोमारा जेन्ना ह्या सोमारा हियरिंग जालें सडनली एक U-turn केलो तुमी पळयलो आसतलो. द डेल्टीन कंपनीचाच लॉयर म्हणूंक लागलो की देर इज सम चेंज इन द सिच्युएशन, सम परमिशन्स हॅव बीन विथड्रॉन अँड वी डोंट वीश टू एंटर द मांडोवी रिवर रायट नाव. आमी फक्त ही बोट हाडटले MPTन दवरतले आनी ते मागीर मांडोवीन हाडपाचें ते मागीर पळोवया म्हणून लागले. सो आमी शॉक जाले की हाव हॅज दीस सडन U-turn हॅपन्ड. वॉट इज दीस म्हळ्यार चेंज इन हार्ट ऑफ द डेल्टीन कसिनो जी फाटल्याच विका म्हणटाली की ना हाडूंक दियात आमकां ऑपरेशन चालू करूंक दियात. आज म्हणटा की नाका आमकां फक्त थंय वचून थोडे रिपेर्स करूंक जाय, रेनोवेशन करूंक जाय, मागीर पळोवया म्हणून तुमी नेक्स्ट डेट येता तेन्ना आमी पळयता म्हणून. अँड द मिस्ट्री बिहायंड दीस आय थिंक वॉज रिवील्ड जेन्ना आज तुमी आत्तां न्यूज आयकले आसतली की इनफ हॅज फायल्ड अ caveat इन द सुप्रीम कोर्ट. सो खंय तरी म्हाका दिसता ह्या डेल्टीन कंपनीची इंटेंशन आशिल्लें टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर द हायकोर्ट गोज ऑन वेकेशन अँड ट्राय टू वेकेट द स्टे इन द इंटरीम ऑर्डर दॅट दीस हायकोर्ट हॅज गिवन. कळ्ळें तुमकां कितें म्हणटा तें. सो हायकोर्टान सांगलां की तुमी हाडूंक शकना आनी हे सुप्रीम कोर्टान वचून सांगूंक सोदताले की ना पळय आमी आतां उडुपीच्यान 200-300 किलोमिटर हाडले आमकां फक्त थंय MPTच्यान आनी 10 किलोमिटर हांगा मांडोवी रिवरान हाडून दी म्हणून.
सुप्रीम कोर्टाक कितें खबर आसा बाबा MPD खंय मांडवी रिवर खंय हाड म्हणटले आसले. यू नेवर नो. द सिच्युएशन इज डिफरंट इन द सुप्रीम कोर्ट. सो असली ह्या लेवलाचेर षडयंत्र चल्ल्या तुमी पळयतात आनी खरेंच लायक आय सेड हॅट्स ऑफ टू इनफ इज इनफ. आनी हे सगळे तांचे इंटेन्शन्स समजून पयलींच सुप्रीम कोर्टान आतां थोड्याच वरां पयलीं एक caveat घाल्लो आसा. Caveat is basically stating that the Supreme Court cannot hear any appeal by the Deltin company without giving an opportunity to enough is enough. So correct म्हाका दिसता enough is enough has saved the day for Panjim and for Goa. काल पूण तुमी जेन्ना CMाक विचारलें ताणें म्हळां की नवो कॅसिनो हाडचो ना अशें म्हणटात. पूण म्हाका आतां आफ्टर सीइंग ऑल दीज डेवलपमेंट्स I have to wonder whether the CM is he aware of what is going on or is he just following the footsteps of Manohar Parrikar जो हेच म्हणटालो की आपल्याक नाका आशिल्लें पूण कोर्टान सांगलें हाड म्हणून हांव काय करूंक शकना. So was that the impression, was that the intention of CM's statement yesterday where he wanted to save his public image by saying I am against the casino but then blame it on the court की कोर्टान हाडलें आपूण काय करूंक शकना. So like I said enough is enough. सारके तांचे इंटेन्शन्स सेन्स करून दे हॅव मेड द रायट मुव्स इन द सुप्रीम कोर्ट. हांव एकूच सांगूंक सोदतां CM प्रमोद सावंताक ह्याच डेल्टीन कंपनीन म्हाका दिसता कितले तरी 200 कोटीचें हॉटेल बांदलां खंय दमन. दे हॅव कन्स्ट्रक्टेड अ 200 crore हॉटेल आनी ह्या हॉटेलान सुद्दां हे कॅसिनो ऑपरेशन्स चालू करपाक सोदताले एंड दे अप्लायड टू द कॅसिनो टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दमन, द युनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दमन. And the UT administration of Daman has said that nothing doing. You will run this only as a hotel. We don't want gambling in Daman because it will finish the culture and the identity of Daman. This is what Pramod Sawant and the BJP government should have done. Shame on you guys. This is the stand that you should take for Goa. तुम्ही सामके तांचे गुलाम कशा वागतात मरे. It is a shame on the government of Goa and the BJP which claims to be sanskari but they are destroying Panjim and Goa, bringing spas, bringing drugs, bringing gambling, bringing prostitution. Shame on this government. So, Parad ekda, thank you to Enough is Enough and to the Honorable High Court. As we are saying, finally it all boils down to the policy of the government, not allowing a replacement vessel and implementing that all casinos should be in territorial waters, which is 12 nautical miles. If the government had taken a decision, we would not have to run to the courts. Phase out by 2027. So, it is the government that is making citizens come out on the streets. They are making us spend money to go to the courts, sit there and wait for the judgment to come. And they are wasting government money also, which is taxpayers' money. So we need a clear-cut policy that all these offshore casinos should be offshore, should be in territorial waters, they should not be in the rivers. And secondly, no big vessel can replace the small vessel which is given on the same license. ना तो सांगतात आम्ही डेल्टीनाक 2 नोटिसा दिले तांकां शिफ्ट करूंक सांगलां तांकां मोरिंगाचे ते आता ते वेरेन ते मोरिंगाचे काम चालू आले ते फॉर द न्यू बोट ते सारखे करून ना ते इनकम्प्लीट आसा आता न्यू कोर्टान करूंक जायना आमकां अशे सगळे एक्सक्युजीस आमकां सांगला कॅप्टनान. आता CRZ परमिशन एप्लाय केला की ते मार्केटा कडेन ते डिसिल्टिंग ते सगळे क्रीक आउटफ्लो जाता तुमचं what next? What will be? What next? What can we do? We are demanding from the government. We will keep putting pressure on Captain of Port. He is saying, I will follow up. So the next step we will have to discuss and see what we can do. Yes. time limit दिला तुम्ही? ना time limit yet said April 30th. आता कळले हे सगळे. We will have to discuss and see what time. He's saying before the monsoon it is not possible to shift. So we have said that if they have not shifted, if they have not shifted by their own date, they should stop operations. No, we have just said that they should stop operations. If they are not shifting, their date was April 30th, and that is in writing. So
So they have not shifted by April 30th. Stop operations. You should be functioning as dead cargo there, not as a casino. You have no permission. That's what we are saying right now. So he is going to give another letter to Delton captain. I support them Sunday. He is going to give another notice to Delton saying that ये काम तुरंत cover करून जाए. Everything has to be done and you'll have to move. if तेसीला तो इसून काढी नजर तुम्ही किती कोर्टामध्ये We'll have to take legal action. कुठले निसराव करा तुम्ही आमका आताच कळले we'll have to sit and discuss it and see. Some action we'll have to take because we are as residents आमका इतके त्रास जातात रोजचे त्रास जातात. Such a nuisance.